bafowethu ake sibonge nayo inkunzi yaseBrazil uLucas Ribeiro bafowethu simbongele bafowethu ekuwineni iGoal of the Tournament indondo engandele bani leyo iwinile lapha kwiClub World Cup bafowethu kuthi igoli lakhe lona elivelele kunawo wonke amagoli kwiClub World Cup ashayiwe kukhona ihlabane zomhlaba wonke bafowethu hayi asingakuthatha kancane lokho bafowethu umkunzi lobo umkunzi umkunzi bafana bakithi umkunzi bafana bakithi wayenza lento kwiPirates waphindwa wayenza kwiClub World Cup bavele bathi mfana thatha lento yakho mfana leli goli lakho bambongela bamnconcozela bafana bakithi bathi nje akathathe nayo indondo yakhe futhi uyayideserve bafethu alikho elinye igoli esilibonile kwiClub World Cup edlula leli goli lomfana bafethu angazi noma mhlawumbe nginiphindele nilona bafethu nilibone kahle bafethu ukuthi likanjani.